okusinziira ku Dr. Tangodo yali kyogera lwatu era mu bigambo binategera nti awakanya tribunal akandi who had won still won kitolaye kifaani nti wali owanguire ayera wawangwire ndi ku kinonera mu Lusoga sebo ekyali nti wali wewangulire ati bagese wa bulungi nga nkali kwaba oleke achale leke ntumulolo lulimi lwange abantu bange dye emwiga ewange bukono bansune kusa era bamanye ebya bairewo okwikumi okumunana okulonda kwa bairewo yakwayiribirwemu olebalaza obuvuyo bwaliyo ayiti bwali mu field bwali mu Tare Center. Okay. And in the Tare Center umwami okabale registrar w'Ijinja niye yaizire niye yali omukungu owokola emirimu egyo kulangira niya yalinga ali kutaringa ebintu. Okay. But yokwaba straight okumukulu kintu kya mukulu council, I want to agree with him. Ebigambya tu ebyali kutumula ayobuzibu buzwa kuwimwa abamawulire. These are not the words that Tangodo used when he was declaring me. Actually nze nabiwulire ku mukutu. So wali ebintu bibiri ebya happening lo lunaku olwo waliwo a press briefing ya press amakezi nga zirukali kutuukayo. Yes, true. Then nebayo na activity yokunangirira. So information yejo oli kuteeka ku radio eno press eyo press and ife je twenda aba press ero kunangirira nze banangire saa 8 nge press ebairo makezi sawa 3 nze bigambe byo tunabiwulire ku mbiwulira ku mukutu mbiwulira ku radio mbiwulira ku TV, so I don't want to associate nebintu ebyo nze banangirire kusa ngo omukuru kali amagwa waliko ba ebigambe byakozesere nibye bitufu byatumwire ku era sebo a declaration form yange ndi nayo eriko ebigambo byo tumwire ku. So Dr. Tangodo tintakaba mu condemning yanangirire mu buchamu diara form njifuni wa ebigambo biri kutina ebyo yeno wan kutina ebyo era abamawulire bankwaite nga bali kuonangirira. Ensonga yo kubiri akalulu twakayiriremu nge tribunal enkobereti. First of all, tribunal enkobereti elections took place in all sub counties, but obuzibu bwali mutare room era basinzira oku affidavit sebo obujulizi baba head of security. That was the containment commander of Magamaga, Assistant IGP Kafero, DPC na Mutumba, RDC na Mutumba, DISO na Mutumba, nga bagairo obudulizi nti omutale room tibatalingire bintu. Nafunira okunyolwa nga omuntu because by election mbanga muli kuirayo kulonda, you spend a lot of money okumobilizing abantu okola ki ainze tinatire kalulu because I knew nti akalulu kange kaliyo era still I will win. Achale mbaire ntero ko babantu ndi basindikire ikere mu maizi osindike ikere mu maizi ikere lisanyuka buki busanyuki. So tuira makalulu kibale era nensinga just by town council and by some. It was obvious to me, it was obvious waira abantu abandi bali balowoze ati kisoboka aye nasingire ate nensinga kusaino ne range y'obululu obwera. Okay. So ntaka kukoba nti ebigambo Tangodo ibi yakozeseri omumawulire tibibibi choice ye ate ni gamazima am the one who won olwasokere nolwira kwera nenkola. So it was just a wasting of time. Tetokunkanja ya tibali kuira yokola ki tituli kuira yokulonda. Okay. So ntaka kugumya abantu bange teba strategy nti tumukoye muku ya kati ndi diampangulaye kamwize yo kumukoye muku yona choice ye yena choice ye.